Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog o pwersa ng GNN TV 44, pagyela rin makapanahunat lokal istorya. Dapat siya balo, kapamilatan ng garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap nganing Miyerkules, July 30, 2025. Yako po'y Beniginto at iti ang News Force, Pampanga. King Balen ng Candaba, pekinabang nanda rin residente ng 20 pesos a kilo ng abiyas kapamilatan ng programa ng gobyerno. Ay ng report ng Patricia Mamang. Metong aldo kay batning State of the Nation Address o sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. may gumpisana ing distribusyon ng 20 pesos sa kilong abyas king bayong programa a benteng bigas meron na. Keti king Candaba tuklula king libong residente reng meka sali king mas murang abyas. Meni muna king aktibidad iti Mayor Rene Maglangke kaya be Vice Mayor Thelma Makapagal. Katulad po ngayon, ang pangako ng ating presidente na magbibigay ng 20 pesos na bigas. Ngayon, nasa Candaba po. Na 1,000 mga taga-Candambeño ang makakabili ng 10 kilo na tig 20 pesos lang. Kahapon po, SONA at binanggit ng presidente natin at ito'y naging katuparan na at naramdaman ng mga taga-Candaba. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal nating presidente, kay President Bongbong Marcos at siyempre kay Secretary Kiko Laurel sa mabilis niyang aksyon na kaagad dahil binaha kami, pinadala kaagad dito yung 20 pesos na per kilo na bigas na nakita ko na maputi at sinasabi nila pag niluto mo ito, masarap naman. At sa experience ko, pag bumaba na yung tubig at lumitaw yung mga palayan namin, kaagad may dumating ng taga Department of Agriculture dito na nag-inspect na binibigyan kami kaagad ng libreng binhi para makapagtanim yung mga magsasaka namin na tinamaan dito. Pasalamat siya naman ni Maglangke kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. at kang Department of Agriculture Secretary Francis Laurel Jr. king mabilis sa kimot, bang mamye mas murang alaga ng abiyas, lakwas na't marakalakabaleen ng miyapektuan ng kalamidad. Reng benepisyaryo, masweldong meka sali, king alagang 20 pesos sa kilo ng abiyas. Maragulya pong bagay kasi, kami pong pakakalulo, 50 pesos po yung kaya, yung regular price. Kaya ini pong 20 pesos yun, maragulya pong ginhawa kaya kami. Dahil po salamat mo rin karetang memo kanini. Ay maragulya pong bagay, kaya pong kalulong-kalupami. Kasi po, antimo kanya makalbugla po rin kening kareng baryo. May po kailangan dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Personal yang binisita ay Senator Kiko Pangilinan king kayang hometown king Santo Tomas, Balbidake South para kareng apektado ning albog. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Personal yang binisita ay Senator Kiko Pangilinan king Santo Tomas, bang manatad saop kareng pamilyang apektado ning albog kareng kalugal, kalupan ning Sitio Balangkas, El Gomez at Kulubong. Kayabe ing Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, ing Provincial Government in Pampanga, miyang panglang food packs, mineral water at panulo kareng migit 1,000 residente. Atin mo namang feeding program para kareng apektadong pamilya. Malalagpasan natin ang lahat kung tayo ay nagtutulungan. At that's why nandito tayo ngayon. And lilipat pa sa ibang barangay at tuloy-tuloy ang koordinasyon with Mayor Johnny Sambo at siyempre si Governor Nanay at Vice Governor Delta Pineda at saop-saop tamo at kakayanin natin ito. Pasalamat naman ni Mayor John Sambo, makanyan mo rin, reng residenteng may kinabang, king bit-bit saop dareng manungkulan. The poorest of the poor, sila ang unahan natin. Yung sino talaga ang tunay na nangangailangan sa ating mga kababayan, sila ang una nating tutulungan at tutugunan. At yan ho ang kabilin-bilinan sa atin ni Governor Nanay, Vice Gov Delta. Kaya duwangan king operasyon ng PDRRMO, ing PSWDO, GSO, ing Provincial Culinary at reng miyembro ng Sangguniang Kabataan. May kiyaduwangan niya naman keti, E4 District Board Member Kay Nagit, PGN Art Ponsalan at PEO Noli Pangan.
na kaming choice na hindi mangingi kasi wala naman kami naghahanap buhay. Natural lang kung saan yung namimigay, doon kami pupunta. Lalo na ngayon, tag-hirap, walang hanap buhay. Kung walang relief, wala rin kami makakain sa pamilya ko, yung mga anak ko, yung nanay ko. Kaya nagpapasalamat kami maraming. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Metong 26 anyos alalaki ang arestado king San Fernando kay Batkerakpan halos 700 na gramo ng pagsuspetsang illegal na droga. Ayon ang report. Arestado yung metong 26 anyos na lalaki pagsuspetsang big-time drug pusher king may kasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA king metong open parking king mall king San Fernando bandang 4:55 hinggat ganapo na niyang July 28, 2025. Kinilala yung suspect bilang alias Satar at Tagalanao del Norte at sasabyang sangkuting illegal na kalakaran ng droga king San Fernando. May akumpiska king operasyon ng atsukin 700 gramo ng shabu ang makakanaking 7 knot-tied plastic bag kayabe ing mark money. Ing operasyon penimo na neneng PDEA Calabarzon Regional Special Enforcement Team 1 at PDEA Pampanga kasauping San Fernando City Police. Ing suspect mamarapeking kasong pamaglabag king Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 metong an non-bailable offense nating parusang lifetime imprisonment. Ako po Nicole Rosete para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Umpisa na lang pananggalan reng spaghetti wires king Ciudad Angeles. Mag-umpisa bukas July 31. Pakibaluan ng detalye king reporting. Mag-umpisa na bukas, July 31, in pamaglinis o clearing operations karing salbag-salbag at buknul-buknul a kabli karing awson ng spaghetti wires karing manimunang dalan king Angeles City. Agpang king anunsyo ng city government king pamanimuna ng Mayor John Lazatin. Layo ning takbanging pasantingan niya yung syudad at tanggalan lareng eyesore king dalan. Kapag nasan mo naman ang siguraduan ng kaligtasan ng publiko, iba't king peligro da rin balag-balag a kable.
Kaugnian na niti merapat ning briefing ning Angeles City Traffic Development Office o ACDO, kaya bering tubod iba't kin telecommunications at utility companies. Makanyan mo rin ning miyembro ning City Council bang api sabihan ning saklo ning proyekto, ing schedule ning obra at ning responsibilidad ning balang sektor. Ako po Nicole Rosete para king News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ang bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Mauran pa mo rin ng asahan lalo na kay Central Luzon. Pauli na rin ang bagyong at kilwal ng Philippine Area of Responsibility ilang babyesikan king Southwest Monsoon o hanging habagat. Amamapekto naman king Maragula Party ng bansa. Ala namang amo monitoring pag-asa abayong low pressure area, luwal at kilog ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kakimpa magbalita etiking News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayo screen. Malyari mo naman mag-post karing ke kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ngatinan kayong mata sa kalidad ng lokalapa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. ILB nyo lang ng Miyerkules ay may kalapay istorya ng Tikim Provincia. Kaya ko po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo.